It doesn't matter who score, but better you to score. Yeah? Okay, we know that that was not an easy match just now, but can you describe the whole performance? The performance for the team, I think, game after game go better and better. Every game we have situation to score, and it's just important to play with confidence and to score more goals and to win more games, because when we win more games we're gonna have more confidence. Damian, we know that he could save a few of attacking just now, like a very incredible goalkeeper, right? You agree with me? Yes. Say yes, man. Yeah, good goalkeeper, yes. Good goalkeeper. Easy. One of the best in the league, easy. He's proving Yeah, of himself. course. Are you shy When he say he know everything, I cannot go argument with him. But you know that last night I saw Daniel in the coffee shop, and then he told me, Mia, what TikTok you want to do tomorrow, because you know I always do TikTok content with the scorer, and then now he scored. So can we make another TikTok? Scoring TikTok. Yeah, I follow this guy. Scoring TikTok. Huh? No. Later we do TikTok. Okay, but overall about the performance Daniel, mungkin boleh kongsikan sikit momen masa score tadi. Saya masuk memang untuk bantu tim dan deserve tim kita menang kerana semua bagi 100% and saya nak score good game ni. Dan ini merupakan kemenangan yang ketiga dalam 8 aksi Liga Super Setakat ini untuk Kelantan. And how do you see like the whole performance? You know that it was not an easy journey untuk 8 perlawanan setakat ini. Dah campur-campur dah aku cakap, macam dia tak faham kan? Dia faham. Dia faham. Exactly, yeah, exactly what he say. So macam mana untuk kemenangan yang kali ketiga untuk 8 aksi Liga Super Setakat ini? Kita game baik, kedudukan baik, game by game kita makin improve and makin konsisten, and kita nak bawa kemenangan ni untuk game Sabah next game di Sukawaki second leg. Second leg quarter final FA Cup against Sabah FC. What is your expectation to play in Stadium Likas? Yeah. I mean, from the first leg, we know it will be a tough game. They're a very, very aggressive team. They like to fight. But last game, we played well. We just didn't finish our chances. So I think we fight hard. We can take the 3 points and advance to the next round. So. Gomo, Kewate, Gomo. Gomo, Kelantan, Gomo. Coach, mungkin Coach boleh share sikit motivasi pemain Coach, especially ketika mendapat unggul tadi untuk tuan rumah. Saya rasa kita bermula perlawanan ini dengan baik. Pada awal permainan 15 minit atau 20 minit kita mempunyai I think 3 peluang baik untuk menjaringkan gol. Satu kena palang, lepas tu satu percubaan Aiman Dennis, bola melambung ke atas palang. Saya rasa pada ketika itu nampak balance dua-dua tim walaupun kita bermula dengan baik. Tapi gol sendiri mungkin turning point. Tapi saya tengok pemain saya tidak hilang fokus. Apabila lepas gol sendiri, kita balik second half, kita beri tumpuan yang baik. So bagi saya dari segi motivasi pemain, saya tengok tidak langsung ganggu walaupun kita terima gol sendiri. Dan juga mereka berjuang sampai habis. Last minute kita dapat penalti, kita boleh jaring gol. Kita kalah sini 2-1, mungkin sebab kita kalah penyudah kita. Kita tak ada striker. Kita main dengan local striker. Dan yang saya perlu beri fokus sekarang ni, kita perlu defend dengan baik. Kita tak boleh concede gol. Walaupun kita tak boleh jaringkan gol, kita tak boleh concede gol. Rancangan Coach mungkin akan ada friendly ke, sebab lepas ni pun akan lebih kurang 3 minggu juga berehat kan? Ya, memang. Kita kena beri peluang untuk pemain yang cedera datang kembali untuk dapat match fitness. Satu tujuan untuk kita adakan friendly, dan mungkin dari segi match fitness, supaya kita tidak ketinggalan dari segi match fitness, kita perlu adakan perlawanan persahabatan supaya kita masih di tahap yang sama match fitness kita untuk perlawanan yang seterusnya.